twamaze kubona ibimenyetso by'intambara simusiga ngo ni mu gihe hari aho bita Inera nahahoze hari inkambi y'abahutu bo mu Rwanda, inkambi yiciwemo abahutu b'abanyarwanda muri 1996 mu karere ka Karehe, shobora kuba ari Karehe. Hariya rero ngo hamaze kugira abasirikare ba RDF ba Kagame barenga 6,000, ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye, ngo ibibunda biremereye ku buryo baje gukora intambara simusiga. Nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Amahoro nshuti y'Imana, mwese dukunda, mwese mudukunda, mukunda radio na televiziyo Umusare, turabaramutsa tubifuriza amahoro mwese aho muherereye. Twinjiye muri studio za radio na televiziyo Umusare, twinjirana n'amakuru mashyashya turimo turamva muri aka kanya, turimo tubabwira, ndetse amakuru mahitagira hano ku mihanda. Amakuru ni menshi cyane rero, ariko amakuru cyane aribanda ku umutekano rero ukomeje kuba nabi. Umutekano urimo uragenda uvugisha abantu ibintu byinshi, ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko ku mpande zose urabona ko harimo haravugwa amagambo menshi. Abandi bati Chilombo Tshisekedi ari mu biki, abandi bati reka data, ahubwo ibintu bibaye bibi cyane muri iyi minsi. Turaza kubabwira igituma turi buhereye hano ku bijyanye n'umutekano n'amakuru ari mahitagira hano cyane. Abantu bose mu baribaza bati ibi bintu ni ibiki. Noneho rero turaza kuvuga tuti ariko se koko umuntu uvuze ukuri mu Rwanda wese arahigwa? Ni bamwe barimo batubwira bati burya mwarabimenye, reka data, bati nyuma yuko Soma Natanazi uyu musaza avuze arya magambo ngo yaba ari ku ruhigi, ni mu mutabarize. Aho rero Soma Natanazi ntacyo turabimenya, ahubwo nabyo turaza kubivuga tubiciye inyuma. Turaza kugaruka kuri ya nkuru ya ari Yusufu Mugenzi hamwe na Bizimana. Burya rero naho ngo mubimenye, bijya bintu Bizimana avuga ngo birya n'ubutumwa bwa leta abatambutsa ngo siwe nawe. Ubwo amakuru rero arimo arahitagira ni menshi, ariko inkuru zabaye kimomo cyane. Abantu benshi barimo batubwira ni inkuru ijyanye no kwimwa visa kwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho bamwimye visa rero agahita yigira kwirabira umupira wa basketball wa volleyball. Ubwo nta kundi, ibyo barimo baravuga ari benshi. Ubwo rero twebwe iyo dutangiye amakuru murabizi ntahandi hantu duherera usibye guhereza Imana icyubahiro, tugafata amaboko yacu tukaduza hejuru tuvuga tuti wa Mana we habwa icyubahiro waturemye, twabyutse amahoro, ishimwe ni ryawe. Reka rero dukomeze rero n'amakuru yacu. Rero amakuru turaherera mu Rwanda. Mbere yuko tugenda muri Kongo turahera mu Rwanda. Mu Rwanda byaba byifashe gute? Ikinyamakuru Igihe cyegukira leta y'u Rwanda si ukuvuga amakuru, ahubwo icyo kirimo kiragira gute? Kiri mu bushotoranyi budasanzwe. Mbega ninde kugeza iyi saha atari umwanzi w'u Rwanda? Icyo nicyo kibazo twibaza. Mu karere k'ibiyaga bigari twarakayogoje, aho n'amagambo y'umwe mu bantu bakomeye cyane mu Rwanda. Uwo ninde? Ni Kabarebe James. Ata karere twarakayogoje tuzahungira hehe? None mu karere twakavuyemo twambutse amazi inyanja ngari, naho tugiye kuhayogoza kuki mpereye aha hantu? Aha niho mwari mukwiriye kumva mukibaza, cyangwa se mukambaza muti kuki uhereye aho hantu ale. Aha rero niho nje gusobanura neza na neza kugira ngo mwumve ukuntu ibi bintu byifashe nuko bimeze bite. Rero reka tubihere neza na neza rero ku kinyamakuru Igihe, aho cyanditse kishikuza kikabica bigacika ku nkuru y'u Burundi. Ukibaza uti mbega u Burundi niki bupfa n'u Rwanda? Ko u Rwanda rukomeje kwifatira mu gahanga u Burundi. Abarundi babagize bate? Abarundi ko tuzi badashotorana, abarundi ko ari abanyamahoro. Bite u Rwanda rushaka iki ku gihugu cy'u Burundi? Ibi abantu benshi barimo barabitwandikira bati mbega iriya nkuru y'Igihe wayisomye wowe ale? Inkuru y'Igihe nayisomye, ndetse ndayisoma ndasubira ndayisoma. Ibyo nabonyemo nagewe byanteye kwibaza kandi byanteye amakenga. Ni inkuru rero igira iti drone zirenga 5,000, ibikoresho bya gisirikare Ububirigi burimo bukorana n'u Burundi ngo kugira ngo batere u Rwanda. Abantu bose bati ariko iyi ntago ari diplomasi. N'iki kinyamakuru ni Rutwitsi ati isi yose yagombye kumenya ko ibi bintu Igihe kirimo kivuga ntabwo ari ibintu nyabantu bikwiriye kwandikwa n'ikinyamakuru cyegukira leta. Turaza rero kubivuga neza rero, ariko turaza kugaruka nanone ku bijyanye n'inkuru barimo baduha bati ale izi nkuru nimuzivuge.
ngo ni mu gihe hari ikarehe hafi hari hahoze aho ari inkambi aho bitaga enera hariya ngo neza na neza hamaze kugira abasirikare barenga 6,000 ba Paul Kagame n'ibikoresho bya gisirikare ngo aba rero ngo hari ibintu babiteguriye ngo ni mu gihe ariko hari n'inama yabereye i Kigali. Iyo nama ni simusiga, iyo nama yabereye i Kigali yari huje bande bashaka iki ngo bafashe icyemezo cy'uko bateza kwisubiza Uvira ndetse bakamanuka bagafata n'Amanyema bakagenda bagafata hose mpaka Kinshasa. Ayo nama kuri rero dufite ubwo mwese turazi ko turi kumwe 5 kuri 5 ubwo turabana neza neza tugenda tuganira ibirimo bihita tubyumvikana mwese ubwo twizere ko turi kumwe. Reka rero duhere ku kinyamakuru rero Igihe cyegukira leta y'u Rwanda. Ikinyamakuru rero Igihe cyabiciye biracika ngo hari drone 5,000, izo drone 5,000 n'ibikoresho bya gisirikare, ariko inkuru twitse nk'abayisubira inyuma ivuga iti Ubirigi n'u Burundi barimo barategura igitero ku Rwanda. Nimwumve na mwebwe noneho bavuye ku Bufaransa bwakoze jenoside bageze ku Ubirigi. Leta zunze ubumwe za Amerika ntibacana uwaka mu karere, nta numwe bavugana. Mbega ubwo koko ninde mubi, nibyo bihugu cyangwa ni ubutegetsi bwa Kigali? Reka dusabe rero nk'abantu baba bazi gusesangura ibintu n'ibindi ibi babidufashemo kuko ni ibintu biteye ubwoba. Bamwe bati ni gute Uburundi ntimuvugana, Tanzania ntimuvugana, Uganda ntimuvugana, Kongo nuko, Kenya yoyo ngayo nguko isosi yawe barayinyweye nabo babaye abajenosideri. Uragiye muri Mozambique ubu ntimucana uwaka kubera bagufitiye ideni nguko. Leta zunze ubumwe za Amerika nabo ubu babaye intera hamwe, Ubufaransa nabo bakoze jenoside, Ububirigi nabwo ngubwo muranganye. Mbega musigaye hehe? Aba bantu rero nibyo barimo banyandikira bambwira bati ibi bintu birengeje kuba ari bibi cyane. Reka tubijye inyuma gatoya tubisesangure. Abatwandikiye rero bahise babisesangura ibintu n'ibindi, baratubwira bati nyaboneka amaradiyo yaba agera ku Burundi nimuyabwire avuge iri nkuru igihe kirimo cyandika ati ibi turabimenyereye mu nkotanyi bo bakoresha ibintu au contraire. Ati biriya barimo bavuga ko Ubirigi bwatanze drone 5,000 n'ibindi birwanisho kugira ngo batere Burundi, ati kugira ngo batere u Rwanda, ati ahubwo Uburundi ni bube maso. Ati hariya u Rwanda hari icyo rurimo rurategura, atari ko mu kugira ngo rubitegure rubikore neza rushaka ibyaha kugira ngo rubishyire ku Burundi. Ati ejo bundi mwarumvise ibyabereye mu kiyaga Cyohoha aho bagirije leta y'u Burundi ngo yarashingwa abarobyi 2 hariya mu kiyaga cya Cyohoha. Ati ibyo byabaye nk'akamizwe n'ingoma, leta y'u Burundi nta kintu igeze bivugaho, ariko mwarabibonye na leta y'u Rwanda yirinze kuvuga byinshi. Ariko ibinyamakuru nk'Igihe ndetse n'ibindi byaravuze ngo abarobyi b'u Rwanda ngo barasuye muri Cyohoha. Mbega kuki iyo nkuru yahise zimangana? Ati rero biriya n'ubushotoranyi batangiye. Ati u Rwanda niko rukora. Ati murebe ukuntu rwagiye kuyogoza Kongo, ati rwagiriza FDLR. Ati FDLR bavuga ati ni mu gace bakontorora, atariko bagumeza bazana FDLR. Ati bwacya bakazana iki abanyamurenge ngo ariko haraba jenoside. Ati ubwo rero ubwo batangiye gushaka ibyaha babigereka ku Burundi, ati Burundi ni bube maso. Ati kuko izo drone 5,000 bavuga bahawe n'Ububirigi. Ati mbega Ububirigi bwo iyi nkuru burayizi, iyi nkuru barayizi koko. Ikinyamakuru Igihe gisomwa n'isi yose. Ahubwo rero umuntu akibaza ati biragenda gute nimba igihugu cy'u Rwanda gikomeje kuzana ubushotoranyi ku gihugu cy'u Burundi? Mbega harimo harategurwa iki? Gusa amatwi adusumira nuko u Rwanda hari byo rurimo rutegura, kuko nimba rutangiye kwandika ibintu nk'ibi haba harimo ibintu barimo bategura. Bamwe bati rero mwitonde, ati ibi turabimenyereye. Ati tubimenyereye hehe rero? Ati bahimba ibyaha kugira ngo bahitane uwo bahitana. Ataha igihugu cy'u Burundi cyagabire kibe maso. Ubwo twizere ko abo byega bobo barabizi neza, kandi igihugu cy'u Burundi cyo ngo ntabwo gishotorana haba na gatoya. Ahubwo cyo kirakureka ubwo nimba bashaka kukizanaho intambara bwo nayo bazayibona. Hareka tubirindire rero dukurikije amakuru arimo aca hirya no hino, biraboneka ko hari ibintu birimo bitegurwa. Ndetse reka duhere hano ngo abasirikare biga muri SM mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda ngo bajyanywe hehe? Bajyanywe ahatangirijwe urugamba n'inkotanyi. Babwiwe iki? Nimwumve amagambo babwiwe. Bayabwiwe nande? Aya magambo bayabwiwe na Ibingira. Ibingira muramuzi, numwe mu bisha Abahutu ikibeho akabamara.
yagize gute rero ngo yababwiye ati kiriya gihugu mubona ati ahantu no twatangirije urugamba ati kandi urugamba twatangirije hano hari abahasizwe ubuzima ati rero kiriya gihugu namwe mugomba kugipfira ati nta giki rero nta guhagarika ubwo nkawe yababwiye ati ibyo kumvikana iby'amahoro ntacyo bivuze ahubwo twe turashaje nimukomeze intambara akarere mukomeze mukayogoze niho mushobora kubaho neza ibyo ni nk'abo ariko ibintu biraza nabi ibi rero iyo urimo bisoma neza ukabona ukuntu bagenda babihuza aho bagenda bihuriza iby'intambara badashaka iby'amahoro ugahita ugaruka kuri Magayane nawe ibyo yavuze ati hazaba intambara y'agakura ku buryo abantu bazashira uhita ubona ko Magayane ari umuhanuzi Magayane koko ibintu yavuze ari ukuri kuko nta n'umwe arimo ashaka amahoro ahubwo bose barimo baravuga bati intambara kuki u Rwanda rushaka intambara ni ukubera iki rwitwaje iki ibi bintu reka tubirebe neza rero mu mboni neza ya gisirikare nibwo muza kuvuga muti burya bya bintu ntabwo byoroshye reka rero amakuru tuyakomereze mu by'umutekano ariko noneho twerekeza muri Kongo hari amakuru arimo ahitagira ati Kongo rero nitabaze ati twamaze kubona ibimenyetso by'intambara simusiga ngo ni mu gihe hariya aho bita Inera nahahoze hari inkambi y'abahutu bo mu Rwanda inkambi yiciwemo abahutu b'abanyarwanda muri 1996 hariya rero bariya hantu bita Inera hari ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu Inera na Kashusha ubwo abahazi murahazi hariya rero mu karere ka Karehe shobora kuba ari Karehe hariya rero ngo hamaze kugira abasirikare ba RDF ba Kagame barenga 6,000 ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye ngo ibibunda biremereye ku buryo baje gukora intambara simusiga murabyumva abari hariya rero baragira bati abasirikare bari Bukavu barazamutse bose berekeje hariya ati n'abandi bashyashya ati biboneka ko barimo bakomeza rero igisirikare n'ibikoresho ati ku buryo ubona ari urugamba rukomeye rugiye gutangira ariko igishimishije nuko leta ya Kongo nayo ibi bintu yabimenye ntabwo ari aho honyine rero abandi basirikare baba baravuye i Bugarama baraza baca Kamanyora aho bavuga ko bashyize base ikomeye hariya Nyangezi ya mbere ababaye Nyangezi naho murahazi Nyangezi naho ari inkambi y'abahutu aha harimo inkambi y'abarundi n'abanyarwanda aba nabo biciwe Nyangezi hariya babarashe imigenda abenshi baguye mu mashyamba za Kingurube na za Nzovu berekera za Shabunda uyu muhanda abawuciyemo barawuzi inzira ikomeye aho bahagenze nta kibarya nta na kimwe amashyamba gusa abaciye hari ahantu mwese ubwo twizere ko abaharokokeye mu gihari rero bimeze gute aha Nyangezi ngo bamaze kuhakomereza igisirikare gikomeye ibibunda biremereye amaki mu burende yamaze kuhagera ngo ku buryo rero inama yabereye i Kigali mu cyumweru gishize yemeje iki mujye mukurikira amakuru ya radio na televiziyo Umusare iyi nama rero ngo yaba yaremeje neza noneho bagira bati tugomba gukora igitero simusiga ku buryo dufata twongera tukisubiza Uvira ubwo murabyumva mwabyumvise bagiye kongera gufata Uvira bati mbega bari buyifate koko biragenda gute ibikoresho bamaze kubitegura abasirikare babateguye inama yarakozwe basanga nta wundi umuti nuko bafata Uvira bakamanuka bakarasa mpaka bafashe Uvira bakagenda Zakaremi bakagenda mpaka Kinshasa ngaho nguko rero ibyo barimo byose ngo bari mu biganiro mumenye ko ari ibinyoma ariko se bari bushobore koko gufata Uvira bamwe bati nimwumve ukuntu uyu mupango wapanzwe bati igipande kimwe nikimara gufata Uvira abandi bazahita bambuka Bujumbura bityo babashe guca intege inde Samuragwa Evariste Ndayishimiye hanyuma urugamba barubandanye bagikinshasa na Bujumbura ubwo bivuze iki rero bivuze ko mu mitwe yabo inkotanyi zishaka gufatira rimwe Kongo n'u Burundi bati mbega ya mpire yabo yabigiye gushingwaho ko cyangwa birananiranye ibi rero ngo ni mu byavuye mu nama yabereye i Kigali aho yari huje intumwa za Uganda n'iz'u Rwanda nabo bashyigikiye ibi ngo byaba aribyo bemeje ibi rero ngo kuki bashaka kubikora mu maguru mashya ngo barashaka kubikora byihuse cyane ngo mu gihe Donald Trump agifite ibibazo bikomeye bimuremereye hariya muri Iran ati ibi ni uguca mu ryahumye Trump ati kuko Trump ahugiye mu ntambara irimo ibera muri Iran ati ibi rero bizadufasha Trump azashiduka twafashe Uvira ati noneho tuzahita dutegeka Kinshasa tuganire ku meza ariko tudashaka kuganira ahubwo dushaka ubutegetsi burundu
ngayo nguko rero ubwo iyo mipango rero murayumva neza, ni nacyo gituma rero bakubwira bati ubwo batangiye kuvuga ko drone 5,000 zahawe ababirigi bahaye Burundi, bati biriya ni ubushotoranyi bukomeye. Hari amakuru umuntu wabashe kuturwara aratubwira ati mwitege ibi bikurikira, ati nta cyumweru cyangwa se ukwezi kuzahera mutabonye drone yikubise Butare, ati nimara kwikubita Butare cyangwa se ikikubita Bugesera, ati kandi izarasa, nta kindi kintu bazahita bakora, bazahita bemeza, abanyarwanda bazahita bemeza Kagame bati ngaba abarundi baduteye, ngiyi drone baturashe. Ati ibi bizamera nka kwa kundi bishe wa mu Fransakazi wakoraga hariya Igoma, ati bamaze kumwica wabonye ko bamwegeka kuri Kongo Kinshasa. Ati Imana gusa ikunda Kongo Kinshasa nuko basanze ubwabo aribo bamwiciye, atariko ibi mu byitege. Ati igitero bazitera kugira ngo babishyire ku gihugu cy'u Burundi. Ibi rero turabimenyereye kuko iyo inkotanyi zishaka gukora action runaka zifata ibintu zikigira gute, zigafata ibyaha zikabishyira ku bandi cyangwa se zikikoraho igitero runaka kugira ngo maze zibone icyo zishinja abantu. Ubwo rero Uburundi twizere ko bobo bahagaze magabo, ni nako bimereye bariya ubushotoranyi ntabwo bagira, ariko ubwo ntawamenya aho bigana. Reka rero duse naho twikomereza, twababwiye ko nyine hariya Nyangezi ya mbere nyine hamaze gutegurwa ibitero bikomeye cyane. Hariya ni hejuru ya Kamanyora, mujye mukurikira ibintu n'ibindi, ni hejuru ya Kamanyora, ni imisozi miremire, uri hariya urashobora gupira naho ushaka. Aha rero wagaruka ukajya hano nanone aha Inera naho urumva ko naho ibintu bikomeye, kuko hariya bahari kugira ngo batangire bazamuka bagenda bajya za Warikare. Hano naho bahari bavuga ko bashaka kumanuka kugira ngo bajye kurwana nande. Hari rero amakuru arimo ava hariya hejuru mu Minembwe, nayo aragira ati witwa Nyamusaraba General Furu ati yarahira arengwa, ati byanga bikunda ntegezwa kurwana nande, ntegezwa kurwana twirwaneho, karwana na Red Tabara, ati ndetse nkarwana nande na RDF. Uyu Nyamusaraba rero ninde? N'umujenerali ayoboye ikintu bita Gumino. Aba rero ni bamwe mu banyamurenge bashyigikiye leta ya Kilombo Kisekedi. Bati abanyamurenge ntibamenye ko twatewe n'umwanzi, baze turwane intambara ikomeye. Ati byanga bikunda rero uru rugamba dutegezo kurutsinda. Byumvikana ko bose rero bamaze gukokera, igisigaye gusa n'imbarutso mukumva uko rwambikana. Aha umusare turahari 5-5, iyi ntambara tuzayikurikirana tuyibabwire. Radio DC mu Rwanda ati kuki abiga ati Radio DC ati kuki abiga SM bajyanwe hariya kugira ngo bahabwe briefing, bakarinda kubajyana aho urugamba ngo inkotanyi bagize gute barutangiriye. Ibi twabibabwiye neza, ni bya bindi bavuze ngo nukujya kuboza mu bwonko. Ubwo twizere ko ubwo mubyumva neza. Aha rero ikinyamakuru Igihe nacyo ngo rero cyongeye gushikuza kiregira gute, cyangwa cyabitse nko kubika kigira kiti nta moto nimwe ikoresha inywa essence izongera kugira mu mujyi wa Kigali. Ibi rero twarabivuze, ariko turindiriye Scovia kugira ngo tumubaze ukuntu yahoze yikirigita agaseka avuga ngo abarundi babuze igitoro, ngo babuze peteroli, babuze essence. Ubu noneho byagenze gute ko noneho n'amamoto i Kigali bayaciye? Bati muteza gukoresha amashanyarazi. Bati imodokari, muri muntu wese anyonga imodokari yiwe, atwara imodokari yiwe, uwo nukugira gute, no kuvanwa mu muhanda, ati bakagenda mu mabisi. Mbega iyi nkuru Scovia nta mikoro afite kugira ngo ayikore, yabuze iki kugira ngo akore iyi nkuru? Ikindi amakuru tumaze kumenya neza nuko essence mu bigega hariya mu Rwanda ku masitasiyo yose ngo yaba yakamye. Bagiye kwerekeza he rero? Bamwe bati leta yatangiye guca amarenga ko mu cyumweru gitaha byanga bikunda essence izasubira ikaduzwa ibeye. Ngayo nguko muragenda bigenda gute rero ko wumva bategeza kujya gukora essence muri Nigeria kwa Dangote? Iyo essence izazana indege, bega bizagenda gute mukagira Imana mwe? Aha rero mujye mureka mu bintu Imana igenda itanga igisubizo, ntabwo byo bibi tubifurije, ariko iyi ni cya kibano kibi tubabwira, kuko urebye ukuntu umubano wajemo agatotsi hagati ya Kenya n'u Rwanda. Murabizi ko u Rwanda rwapfaga guhengekereza kuri Kenya. Iyi Kenya rero mwarabibonye ko yafashe isosi ya Kagame yo muri Mozambique ikayirya. Kenya rero Kagame ati urandiriye isosi rero, ati nawe ndaje nkwita interahamwe. Kenya ati nushaka unyita jewe isosi yawe ndaje ndayiriye.
ubwo twebwe gusa tuba tuhibereye tubakurikira tuba tuti turahari 5/5. Iyindi sosi rero yaba kirombo cy'isekedi ngo yaba yongeye yirenze iyindi sosi ya Kagame umujinya uramwica atari kuzi sosi zanjye Imana byagenze gute ati iki kigabo nakibeshiho ati nigenda gihawe ubutegetsi iki kintu ariko yeme ngo nabandi bimukira rero ngo bamaze kugera muri Kongo Kinshasa. Aha rero ngo n'izindi sosi za Kagame zigenda ziribwa umugabo bamwimye visa ngo ntagire n'ujya kumuvugira. Aha rero kuko umugabo yavuze ati tuzapfa turwana ubwo twumvikane ko tugiye mu ntambara ikomeye. Bati rero reka twigire rero kubindi rero tujye tuvuga utuntu n'utundi. Aha ingengabitekerezo rero nshyashya ubu yadutse mu Rwanda bigenze gute rero bimeze gute? Aba bagabo b'inkotanyi bazi gucura ibyaha byihuse. Uyu numwe rero mu bagabo wahariya icyangugu biri Rusizi. Uyu mugabo arazira iki? Nimwumva ibintu uyu mugabo azira muraseka mutembagare. Ariko se kandi iki ni icyaha koko cyangwa koko uyu mugabo yavuze ukuri? Reka twebwe twamuhashije kunamira abacu bagoye muri biriya bintu, muri biriya bwicanyi, muri iyi jenoside babarahutu n'abatutsi. Radio na televiziyo Umusare tubaye icyubahiro gikwiriye. Turanavuga tuti ibintu bizasubira ukundi. Ntabwo umuntu yazira uko yavutse, ibi biragatsindwa. Ariko se abana bavutse nyuma za 1994 abo bobo barimo barazira iki? Numwe rero mu bagabo bari hariya icyangugu rero yafashwe arafungwa. Uyu rero nawe icyo yazize reka tunamwe mutufashe mutubwire. Ngo leta rero yaba yafatanze itegeko ngo ryuko ngo abagabo ngo bajya kurara irondo aha ku igiki ku Rwibutso. Murumva? Mwumva rero namwebwe mukurikire mwumve. Abantu bacu barapfuye bari hariya barashyinguwe. Bati rero mugende mujye kurara irondo ku Rwibutso. Noneho tukavuga tuti mbega iryo rondo bazarirara gushyika kugeza ryari? Mbega iryo rondo ni irondo ryitwa gute? Abandi bati reka ntata ngo ntabwo ari ko ryitwa ngo ntabwo gitwa irondo ngo kujya guteramira abacu bapfuye. Ati abo bose bategezwa kujyayo. Noneho rero icyo tubaza ni igiki? Ni iki? Mbega ku Rwibutso ni kwirimbi si kwirimbi? Aha ku Rwibutso ni kwirimbi kuko ni irimbi ry'urwibutso ry'abacu bashyinguwe hariya. Noneho rero uyu mugabo wewe yagize ati ariko nubwo murimo muntwara ngo ninjye kurara ku Rwibutso, ati injye gukora iryo rondo. Ati abishe bari abantu sibo bari bakwiye kujya kubararira. Batoke atubwo uvuze ibyo rero ukoze ingengabitekerezo za jenoside cangaha tugende tugufunga. Nimwumve rero icyo cyaha rero uyu mugabo yakoze. Kubera iki? Uyu arimo arazira iki? Arimo arahanirwa ibyaha bya se na se wabo. Ariko koko ibi bintu bizarangira ryari? Kuko uyu mwana uyu jenoside iba nta bwenge yarazi. Aba bantu bishwe nta kintu abiziho. Kuki ategekwa kujya gukora irondo cyangwa se kujya guterama agategekwa ku ngufu nta n'ibyo azi? Ibi rero nibyo bakubwira bati ni ya macakubiri tukubwira. Ibi kirazira kugira ngo utegeke umuntu umutegeke ikintu ku ngufu. Nta kintu na kimwe nta cyaha na kimwe yakoze. Kuko yavuze ati hari interahamwe zishe aba bantu zo gatsindwa. Nimuzihamagare zijye bari zo zijye kuharara zo kavunirwa umuheto nizo zishe abantu. Interahamwe niba ari n'interahamwe ubwo nimumbaze. Ati jewe muranjyana hariya hantu ko giye ibi bintu nta n'ibyo nzi. Ati kahambe ati cyangwa bagufunga. Aho rero uko babimeze rero abantu bati karabaye noneho ibintu birakomeye rero birakomeye ntago ari byoroshye mujye mubimenya ntago ari byoroshye. Ya rero murabona mu Rwanda mukibaza ko ari ibintu byoroshye ntago ari byoroshye abana gato ariko twikomereza amakuru yacu gusa ibindi ngo namwe muzagenda mubyumva haracyari kare. Burya nakataraza kazaza murindishe. Aha twagarutse rero kuri ya nkuru ya Sibomana Atanazi rero aho barimo bamutabariza bagira bati ngo nyuma y'uko Sibomana Atanazi avuze arya magambo kuri YouTube uyu musaza rero ngo yabari muyabira ngo barimo baramuhigisha urushinge. Ariko twagerageje kurondera Sibomana Atanazi twamukennye ndetse antene zacu ziri hariya turazibaza tuti mbega nta numwe ate nimero ya telefone ya Atanazi ngo ayiduhe tumwihamagarire. Bamwe bati Atanazi kugeza isaha ntago ari kuboneka kuri telefone. Bati byagenze gute? Abandi bati ashobora kuba munyuruje. Abandi bati yahonze. Turindire rero Sibomana Atanazi niwe ari buze kutwibwirira uko byifashe dore ko yavuze ko bira biganiro azakomeza kubikora. Dukomeza rero tugenda no ku munyamakuru ari Yusufu Mugenzi wifatiye mu gahanga na Bizimana ngo bira bintu rero Bizimana akora ngo ni intumwa ya leta. Burya ngo leta nibicishamo igiki byumviro ku bantu idashaka idakeneye.
ibashaka kugira ngo abo bantu ibace ingufu. Ngayo nguko rero uko umugabo uyu musaza ende Arusufu Mugenzi Bizimana yamwifatiye ku gahanga akamucafuza akamugira umujenosideri akamuhindura akaraha kajya he. Reka rero duse naho turangiza amakuru yacu ariko twerekeza muri komantere zanyu kugira ngo ntimuhave mudukubura turabizi. Tugaruka hano ariko ku tuntu n'utundi. Umurenge Karimbi Nyamasheke, aha uyu twabivuze niwe yanze kujya kurara irondo. Reka tujye n'ahangaha rero ku nkuru nayo mbi cyane. Mwumve mu Rwanda ahantu bigeze ko abantu barahamutse mu Rwanda, ibintu biri mu Rwanda biteye ubwoba. Ngo ni mu Bugesera, ngo umusore yishe ise amaze kumwica, ngo icyamubabaje ngo nuko atabonye na nyina ngo amwice, nyina amucitse akamusiga. Ni mwibaze na mwebwe karabaye. Ariko ngo kagira Imana mwe aho munabyumva. Umusore yishe se amaze kumwica yirukankana nyina aramusiga, ati igihe kimbabaje nuko ntishe na mama. Nguko uko abanyarwanda bayeho muri minsi ya none, baratemana baricana, ati none ibi ni ibiki. Twikomereze rero twebwe muri komantere zanyu muturamutsa cyane. Yitwa ngo Kekememe ati turi kumwe ndabakunda cyane, nitwa Michel ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe turagukunda. Hategeka ati muraho murakomeye turabumva cyane turatsinze. Felician ati abacu kuri radio na televiziyo Musare niho duteramiye, ubona twebwe turi kumwe. Makof Abdul ati radio yacu Musare murakomeye turahari. Bakura Vianney ati amahoro y'Imana, amahoro namwe abane namwe. Izere ati turabakunda cyane kuri radio na televiziyo Musare ntitwarara tutayumvise 5/5 ati natwe turabakunda rero. Ubwo radio na televiziyo Musare ntacyo zanyu ziba zadushyikiriye. Abimana Jean David ati radio na televiziyo Musare bamukumbe ati niyo yaje hageze. Komeraniro David natwe turagukunda cyane. Tuyisenge Inosa ati iyi radio yaje hageze, ale turakuramutsa mukomere cyane. No one knows ati mwese turabakunda cyane kuri radio na televiziyo Musare turi kumwe mwese rero mukomere. Uwase Brigitte ati iyi radio yaje hageze twese turayikunda mukomere rero cyane, ati nanjye nakwiyumvira Umusare komera cyane rero. Ngoma Dominique Domingo ati radio Musare yacu rero turayishyigikiye mukomere cyane rero mwese mushyigikiye radio na televiziyo Umusare. Kwizera Marie Gorette ati radio yacu ni iragahoraho. Radio rero ni yanyu, muteza kuyikora gushyigikira, like commentaire kugira ngo tuzamuke tube mu bambere. Dukunda kwibasaba cyane kugira ngo mudufashe cyane. Joseph Hategeka ati mukomere cyane. Bizashira ndayishimiye ati muraho murakomeye. Uwamahoro Claudine ati je naciye ahantu barimo bavuga bati ubwo Sibomana avuze biriya bintu ati FPR yaje mwice, ati nahise nihuta kujya kuraba ibyo Sibomana yavuze. Ati rero ubu inkuru yabaye kimomo ko Sibomana atanazi atanemaboneka, ati mutabarize Sibomana atanazi. Ubwo twamutabarije mwese nizere ko mubyumva. N'Inyange Manase ati muraho murakomeye. Turakomeye Manase. Ubwo mwese rero twizere ko uyu munsi ari umunsi wo kujya ku murimo munatangira weekend. Rero muzagire weekend nziza. Radio na televiziyo Musare tuzakomeza tubane namwe 5/5. Amakuru yose turakurikirana, turi hafi mu mantene yacu arahari. Ibuvira turahari, tuzamuka hejuru cyane mahara muri Hope Plateau turahari. Turi kumwe na Nyamusaraba agira ati jewe ndaje ndwane n'aba bantu kugeza ku wanyuma, ati byanga bikunda abaduteye hano abateye Abanyamurenge ati tuzavumbukana byanga bikunda. Akagara nako kati turagushyigikiye Nyamusaraba. Akagara nako kati byanze bikunze bifobagane turaje tubigaragure tukamanuka rero tukagera hari Nyangezi. Harimo havuga ko hari base ikomeye cyane FPR yaba yahashyitse hariya kugira ngo bakore igitero Ibuvira. Ubwo iyo nayo turahari, antene yacu irahari, tukazamuka tukagera hari za Kare. Twabwiye kuntu enera hari hauza ari nkambi ni ira yegeranye na Kashusha, naho bahakomeje ibisirikare cyane, bamaze kugira ibisirikare bigira ku 6,000, aho bavuga ko ibintu bikomeye cyane. Twese rero ubwo turi kumwe, twabwiye kuntu igihe kirimo gishotora cyane gishikuza, kirimo kiza gushotora igihugu cy'u Burundi. Turababwira tuti nago akarere karimo gahumeka umwuka mwiza habanamba. Ubwo rero mwese 5/5 turi kumwe namwe. Bye naho butahamwe ari kumwe na Arecha.